الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غفر ذنب قابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمد عبد رسوله شفيع الغاصة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضل أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاهد في المجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الحمام أعداء أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشعر والاحتساب، وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الحمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي ولي الوفي أساد الله الملك الوهاب، وعلى الإمامين الحمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Xuşuq fi Salah, yani namaz oxuğanda bizim xuşuqluğumuz nindi dərəcədə? Namaz ol, əlbəttə, indi sözərgənə tügül, nindidir hərəkətlər itügünə tügül. Bu indi bizim tışqağınmalarımız. Namazın iştəligi var. Namazğa basqanda biz nindi iştəlik bilən basabız. Şundan da Allah'tan qorqub mu? Yani şundan da şunda his bilen basabız mı? Allah Teala bizim qarşımızda, Allah da meni görə, meni eşitə, meni Allah'a boysundu, men namaz oquyum deyib, şunda his bilen bizge basığa gerek namaz oquganda indi. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: "Qad aflahal mu'minun ellezine hum fi salatihim khashi'un." El-Mu'minun suresi 1-2 ayetlerde Allah Teala aytdı: "Desəkdə deyə imanlı kişilər deyə uğuşqa erişdilər deyə. Bəxtli buldular." İmanlı kişi iki dünyada da bəxtli bular, bu dünyada da ahirette de. Qaysıları namazların xuşuq bilen oxuyurlar deyə. Xuşuq birilib, yani tübənçilik bilen, Allah'tan qorqub, Allah da meni görə deyib, şunday rəvişdə namazı oxu, Allah da bizden şuşun namazını sorayım. Eğer de biz iki dünyada da bəxtli bulasımız kiləyikən, namazımızı, 5 vaxt namazımızı bir gerek de xuşuq bilen oqurğa gerek. Eğer de kişide namazda, işinde, işteliginde xuşuğu yoğala başlasa, bu indi granitsaga jitə, o indi namazını toşlayacaq. Çünkü Allah da Kur'an-ı Kerim'de aytdı: namaz oku diye o kişiye diye zor yük. İlle meğer diye kimge zor yük bulmu diye kim namazını xuşuq bilen okuydu. Eğer de kişi indi işteligi bilen namazını okuyken, xuşuq bilen birilip okuy, Allah Teala'dan korkup okuy, o namaz okuganda lezzet size başlayır. Rahatlık size başlayır. O namazını taşıyısı kilmeyecek, namazına şahası kilmeyecek. O rahatlık olacak namazda. Nögədə şuşa kişi xuşuqluğun yoğaltayıken, xuşuq bilen okumayıken, o namazını toşlayacak. Çünkü Kur'an'da Allah Teala aytdı, bu kişiye zor yük buladı, onları eğer de o namazı xuşuq bilen okumasadı. Xuşuq o namazını yürek bilen oku. Namaz okuşu Allah'a yakın deyip uylanıp okuy. Allah'a yakın deyip uylanıp okuy. Allah Teala ol bizden yirak olsa da, ama Allah Teala bizge özünün körüğü bilen, özünün işitüğü bilen, özünün ilmi bilen yakın. Ol bizden bilen. Allah Teala Kur'an'da aytdı: "Sizning muyindağı bolgan dege tomirga qaraganda da men sizge tog'anda yaqinroq" deydi. Allah Teala bizge bik yakın. Biz namazga basqach mana shuni sezerge kerak. Muhammed Peygamber sallam rukuqda yesh ayta turgan bo'lgan, rukuq qilganda endi. Allohumma laka raka'tu va bika amantu va laka aslamtu khashi'a laka sam'i va basari va mukhi va azmi va asabi.
Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday dua kılgan rukukta. Ya Rabbim, ya Allah, sana min rukuk kıldım, yani bugüldüm. Ve bike ementu, sana iman getirdim. Ve leke eslemtu, sana buysundum. Hoşaga leke samri. Sana buysundu benim kulaklarım. Sana buysundu benim gözlerim. Benim akılım, benim siyeklerim, benim sukajiliyalarım. Sana buysundu deyip, şunday yaş dua kılgan bulgan iken Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sözler ko'rsatadi xushu'ning muhimligini deganim. Chunki namaz Alloh taolo Allohni esga tushiruvchi namoz. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vaqimis solata li zikri" Toha surasi 12-oyat. Namoz o'qidi meni esga tushirishim. Mana namozning maqsadi ekan Allohni esga tushirishim biz namoz o'qiymiz. Masalan, qo'y bir kishilar aytadilar namoz o'qimoqchilar, albatta mening gunohlarim yo'q deb aytuvchilar bek ko'p. Namoz o'qimaykan u o'sha gunohlar. Chunki gunoh degan so'z Alloh taolaning qo'shqanini o'tamau u o'sha gunoh. U o'sha gunoh. Namoz o'quv u Allohni esga tushiruv bo'laydi. Shuning uchun Alloh taolo bizga namoz o'qishni qo'shdi. Ne uchun? Allohni esga tushirish. Kim kunida 5 vaqt namoz o'qiy, u Allohni esga tushiradi. O'sha kishining buni psixologiyadan аңа ta'sir etadi. Bu kishining endi gunoh qilaroq qo'rqa boshlaydi. Araqani tashlay. Tamakini tashlashga tirisha boshlaydi. Sugunidan oranab, ya'ni sugunirga qo'rqa boshlaydi. Ne uchun? Chunki u namoz o'qiydi. Namoz o'qimagan kishi bu turda o'ylamaydi. Mening gunoh istalib bora. Namoz o'qigan kishi o'sha gunoh turida o'ylay boshlaydi. O'sha gunohlarni kelmaydi mana. Ne sababli? Потому что u kunida 5 vaqt Alloh taolani esga tushiradi. Allohni esga tushirgach, ular bir qanday qattiq ta'sir etadi. Bir hadisda keladi, durustlikda namoz ham xo'sh farz qilindi, ya'ni majburiy. Bitinisida Allohni esga tushirish uchun deb keladi hadisda Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi. Namozni biz o'qiymiz Allohni esga tushirish uchun, xo'shni biz qilamiz Allohni esga tushirish uchun. Allah taolo aytadi: "Hafizu ala salavati va salatil wusta va qumu lillahi qanitin." Allah taolo aytadi: "Namozlaringizni saqlag'iz" deydi. Bigrakda o'rta namozini deydi. Ham Alloh taolo qarshida tubanchilik bilan bosig'iz deydi. Alloh taolo shu oyatda bizga qo'shib butun 5 vaqt namozni saqlarga bigrakda bosim yosay o'rta namozga, olimlar aytadi ikkinchi namoz deydi. Ne uchun Alloh taolo ikkinchi namozga bosim yosay? Bundan olimlar aytadilar qo'y birlari. Masalan, aytsak ertangi namoz. Ertangi namozga moti turgan aybar yo'q. Uyqudan turding, u yerda namoz o'qiysan. Andari ila namozi, bunda da tush vaqti, abid vaqti, u vaqtda moti turgan aybar yo'q. Akşam namazı olunca biz işten qaytamiz, yatsı namazı olunca yıqı aldından. İkinci namazı sami iş vaqtına to'g'ri keladi. Ikkinchi o'sha ishga berilib namoz o'qimasga mumkin. Alloh taolo aytadi, "Bigrakda o'sha namozni saqlag'iz" deb. Потому что Alloh taolo biladi, что u ish vaqti, ikkinchi o'sha ish sababli namozni o'qimasga mumkin. Alloh taolo aytadi, "Bigrakda o'sha o'rta namozni saqlag'iz" deydi. Alloh qarshina deydi, tumanchilik bilan bosig'iz deydi. Abdullah bin Abbas yosh ayta turgan bo'lgan, bu endi sahoba, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobasi zo'r olim. Ikki qisqagina rakaat namozni xushuq bilan o'qigan. Tuni bo'yi namoz o'qib, ammo g'ofil ko'ngil bilan o'qigan qaraganda xayrliroq. Ya'ni masalan, kimdir mumkin tuni bo'yi namoz o'qirgan. No ko'ngili Allohni esga tushirmaydi, xushug'i yo'q. Kimdir ikkigina rakaat namoz o'qiy, no Allohni esga tushiradi ko'ngili bilan. Na bu ikki rakaat namoz xayrliroq deydi. Tuni bo'yi namoz o'qigan qaraganda g'ofil ko'ngil bilan. Именно shunday namoz Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ga shoqlik keltira turgan bo'lgan. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ya Bilal, aqimi solata arihna biha." Ya Bilal, namoz o'qira, e'lon et, ham bizga yo'l olib kel shuning bilan deb ayta turgan bo'lgan. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining muazzini Bilalga aytgan ekan: "Ayda,
Namazga chaqir, ozon ayt, yo'li tegadi namozga deb aytadilar bular. Nindi ayırma var bizim bilan Muhammed Peygamber sallam bilan. Durustlikda ayırma zo'r. Bizga namoz bilan yengillik ketir, ham bizga namozdan yo'l itirga bir deb biz shunday ko'ngil bizda. Muhammed Peygamber sallam aytadigan bo'lgan, ya Bilal namoz o'qira, ig'lan et, ham bizga yo'l olib kel shuni bilan endi. Muhammed Peygamber sallam namozga yo'l etgan ekan. Ya'ni dunyoning mashaqqatini namozga bosib, ul yo'l etgan. Mana nindi darajada bularga kerak, o'qirga kerak bizning namozimiz. Unutulib, polностью dunyodan unutulib, girilib, Allohga bo'ysunib. Mana shunday ravishda namozni bizdan Alloh taolo so'raydi. Elki zamanda Muhammed Peygamber sallam vaqtida meyli ondan sonra getirilen bir rivayet o tabiinden kila buğa yoluşmasam indi bir kişinin indi oyağın amputatsiyasına kirek bulan. Yani o vakitte bizbali o şey darular bulmagan. Onlar indi hamir işkender şunu bilen bizbali şey yasaganlar indi üzerine indi. Bir kişiye şu aytib etkenler bir tabiiğinga ayda hamir iş ularken nişik eğer de men ölüp gitsem nişik men Allah karşına basam diyen isir kiliş yok. Lütfen men namaza basam namazda benim ayağımı kesersiz deyip etken. Namazga baskan secde kılgan vakitte bana ayağım keskenler olanı sezmegen selam bergenden sonra ağını yoğaltkan bu metelgen indi. Ne diyor ravuşta olan namazlarını okugan. Birilip Allah Teala'ya boysunub indi. Mınar yerdam ete namazdağı işlerligin ma'nasini bilip okurga. Mana elhamni okuybiz, onun ma'nasini bizga bilirge kerak. Kitabı tercümesini okup ezrek bolsa da bilirge kerak. Nesat ondan da söz bara. İnna atoynakal kevser, kul huvallahu ahad, onun ma'nasini bilirge kerak. Şu ma'nasini bilip indi okurga kerak. Ul bizga yerdam etecek koşuklığımızga inşallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسميع الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وعظمة وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة